infrastructure witha naende kunikila uzeubya wa lelo ende wa miti muonza Lita Market Road naende ni wende yete na kwiki walami gavana nukwitha hithi ukandini wa kisioni china ina kusisya udhukomi wa lelo sundu wende yete. Project number 4 ende market in the infrastructure nukwitha ikunikila naindi ila yeta wa Lita Market Shade muthirani wa umundi na nindi ni wa kisiani cha Lita ende pala naindi udhuko myusu wende yete nukwitha ndini wa ground tunaisha muthirani wa iyo ni gavana mchapa kazi gavana wa wote naindi gavana wa ground ulote kala wisine naindi ulawitha atembete ndini wa isioni ateanisya manifesto yake kwa zila ya ilite nundu wa kwithwa ni wa thiandu udhuko mimusio na meaka na kama ilela leu mesani na indi akethwa ainengana na indi na besa silikandeni wa mebukoni maundu asu onde nimo maende na kwethwa ende gavana wa vinya atika ende andu maki sioni chuma thanani wa umundi likana mwina mueni ende na ende mueni ndani kiawa medho anikiawa ndunge ende kwa andu maki sioni chuchu vikai kwa metuki kana vikai muthanani wa umundi nikenda withiene nuno mwewa ende mutia wa maendeleo nikathiani central mwewa mutia wa maendeleo otondo andu alangi na ende megwite meisioni sikipathuka na ende twasia mapema ndio best ende tulikandeni wananicho muthanani wa umundi na asante sana kwa lama tuatiyite onde kwisandeni wa mitandao ni jito na yuti enda ulikandeni wananicho muthanani wa umundi na ende tuilive ndeni wa TV jito ya Mutongo TV pamwina kamemeka ito na ende ka Mutongo FM likana kana kila hivi ndani nitenda umana ndi ya Kenya yende yata na maundu maende yata na sindu kunika ata kwanzia ila ya ilite kana kwanzia ila ndoku nikuya ajabi ka kwanzia ila ndoku nitosa hivi tando mwana munene tuka correct nondo wakwithwa tuisisia maundu maende na kwithwa mayana angika na tuivindia no lazima tiketha muzale ni wambe tikaisia kila kithuku tikaweta tikasia ni kithuku na kila kisio tukaweta tikasia ni kisio nondo wakwithwa esu ni mandate ende maito twibandeni wa kiseveni obulate ni kwithitwe na ndeto sithitwe sineno na tongo ikipathukanio warira kwika research especially thini wa chuma kiki o chuma kina thelile ndeto cia muthinani wa iyo ila tongo ifulani twa maikirie twa maninga kula sito na mathi megalela ivila amwe matwika yumbe thini wa mubango ni wa MCA watwika MP watwika ngavana watwika senator watwika women rep ona mpaka watwika president na indi esathini wasionizo cia ukambani nowadays pema undu manati tutende na ukusia na kushuhudia na kuona na kwithukisio na matumaito nondo ila Mutongo itwa muninga mandate maulikanthini wa mbunge kana ta munenga utongo aile kwithwa Mutongo iwisi kilo kwika na bendeto na indi sithitwe cienenwa na tongo imaki bathukanio nthini wa isioni siki bathukanio na cia kukava na cia kunena ndeto na indi cia kuingianisia cia kunena ndeto cia kubuthania ayone kuya muthanani wa munthi tienda kuisia ndeto mbathe ila cithitwe cienenwa na tongo imaito wata kuisia beto ina neniwe nikawaya o mituki na indi ndeto cia kubuthisia ndeto cia kuingianisia na ndeto itenzio no ni ndeto ingina neniwe ni mwengi mutuse ngalikoni cia kibwezi oingite totita usiikia ndeto itenzio ndeto cia kuingianisia nuno nie ndeto ina nene rona bwiti na tinanga ne mumbunge wana kukundu kweta wa mutito Kitui East ni murodi bithuka wa mbai yutienda kwanza scenario hizi twayeneno na tongo yaya maybe alame o support president bendini wangwata nioni ana mendini wa serikali ni ya Kenya kwanza makule la tiende na ukula nando ndeto ila maende kwa mainena na me ukula nia nikana kabindani kala tambia kwitha na story tayusi atongo fulani ende manu biwe na me odina ende maika ba atongo yalangi kunde ni wa ground bondo ati hii atoza atongo imekuma ndeni wa isioni inge sianza ayete ndeni wa account ya Machakos aithi ukandeni wa Machakos maybe atakita atongo yalangi mendeni wa thuku mine atakita atongo yalangi maybe mendeni wa siamani sike bathukani you actually watata kuisia ndeto isu si unenwa na atongo yaya ndeto itena mwithe ikwia wa ilo nena ndeto ya ngoka bandu kethia no watse no ukusia ingi ukatunga ingi ukasisia yo na nena chao na nitungata lakini ndeto lazi unenwa ni ndeto isani tie je yui kulia ndikenda kula ni muthirani wa umundi mwatongo yaya izi methiuka matasia
serikali ni yetete maendeleo la maendeleo kunde ni wazioni sia ukamba titama shudi hata tamona lakini tatata kunikela tatata kuisia maybe no tandeto naende sia ubungu yo atongo yande to imeunena yo mendini wa bundini wa serikali ni maete mwene ndi maendeleo ende kana matwaite mabumo nenda twambe umana yo nenda to siwa wime unena ende kana ni mabumo matwaite ndini wa serikali ni ndo atata kuisia yuyu of later ndeto la maendeleo kwa mainena ende kana meambia magazi ya serikali o kwaendiwe na kuokiwe na kuokiwe na kuekiwe na yu be mundu muona isie onaambia zila meonengwa ni serikali embani maete development kana nisi development fulani meamba kosa makana imbeza na majete kahabwe nenda mbeza nini mundo kunde ni wa ground undula anenge maete nakuza maisu wani na maikula nia yo ayana atongo ito no maikia tona kwa sendeme utweti ya development maendeo kana mendini wa serikali ni ende kuondoa magumo yiyo ngwenda tinene nina kuthana ni wa munde mwithikisia na musiaisia wa Mutongo TV ilazio ngani ngwatanio ya mukamba yuki kwacha ni chamu thana ni wa munde watata kuisia atongo imeimbie kati umespecific twasi ala mendini wa UDA ni methito na na ndeto isumbathe muno kwataka atongo yalangi mendini wa ivila ndini wa isioni sike bathukanio we wona kila kindini wa atongo inia kime kadi tendeni wa serikali kana kime tendeni wa serikali ni akio tuma manena mbathe ndeto imbathe ni mabumo matwa itembe kana nimekite mwene ndindini wa thayu ni wo yo mwene ndi ni mamuyite bandu kana mayite mesilia mo na mawendi mo be sawa sawa ndeni wa platform sia basio ndesi live ndeni wa Mutongo TV na indi utumani wakwa wakuno wisile ndeni wa mitamboni ilani 23915 isila bau angalikoni yengi ndeni wa Facebook na indi ni Mutongo TV US laba uno ndabya indi undu wo kuona tamundo undu ku analyze ndeto hiyo nundu wa kweba tiamba kwikala tusiaisie maybe atome obuga nyandeni wa isioni sia ukambani tiamba kwikala tukasisia ukethia na indi kila kiende na kwitha kijikika ni maundu taya haina thina na indi yungwenda na indi woni waku yongo ambia kwenda usoma mautumani maku mundu wetu Alex Ngila thank you na indi asante sana baama ngalikosia majako siambie ni watwikie basa asia na indi atongo Yesu matongo yene mabu ende mo na wendi na ende wa mpesa ndu wa kwitha yuyu kila maende na kwika ndika na mathima nengwa mpesa na kuya meoka makamba kusio la kimanza kinene muno na mahola kimanza kinene muno na ende kila mekwitha mayete kundi ni wa ground ne kanisu kambe zila manengwa ni serikali Alex Ngila thank you na ende asia we kwa woni wake atongo Yesu matongo yene mabu mo na mawendi mo asante sana zila ndeni wa mitandao ni yakwa ila naende ni code ni 2391 Viber ende Facebook ni Mutongo FM silabu naende ongelele mautumani maku tikende ni twa mama tusonge taimwi ende kanape uo ni wiba wa Tongo yaya mediro maine na ndeto mbathe wa lakini utithi ya kila kimatongo ese tita wendi wa mwene ndi kwa nanondo ende kwithito kuyaza nenda udi konifamie we mwithikisia ende na musiaisia wito wa Mutongo TV woni waku ni wiba ndeni wa mitambo ni mudhani wa munde noti muonza nyanya 355 thandatu ina emwe 0783 ende 5564 na ende 11 Mutongo sawa sawa na ende usini waku kwa usini wa umela na ende woni waku eta mundu ni weba nengelele woni waku kedede na ende nitasonga imwe timu amba ende vandeni wa mitambo ni ya Mutongo FM gwatanio ya mukamba Mutongo TV gwatanio ya mukamba na twi live ende endeni wa uneni tuwa mudhanani wa omonde nenda usisi ya mautumani meka batuka nikadede na ende twasongane sana mbe na ende woni waku ni kuya we maana sana nondo ende uchangi ya kila wese king ground kalo kuona weta mundu nondo dunia tunaende ule sisi tunaende maundu mayethi wa mema sio munosu asante sana lama ende naende nakuombea twendeni wa mitamboni naende woni waku ta mundu ni weba nengelele naende woni waku desani ende ja salucha na Mutongo yefema na Mutongo TV ende mudhanani wa omonde na debo twendeni wa kamemeni na TV ni itu ya mudhanani wa omonde asante sana Mutongo oh yes na kyo sino wakudo kana ende asante sana ndise mautumani na ende amwe alama endeni wa Facebook yes na ende DJ atongo Yesu atata kuisi oneni ula maende na kwitha maene na ndeni wa ground jambe no tong no neni wa kubuthi ambaye ya mukamba na jakeli ni uneni wa kuingianisi ambaye ya mukamba na jaka tatu nataka kuisi nye kwa woni wakwa eta wa Alexa matongo ewe ni mabumo na mawendi mo mainge
paingwa undutona kwase kana mbai ya mukambani kutetheka ende kwesila nthini wa utongo ine wa asu ende mekwesila maibwa andwa ala angi sawa sawa. Asante sana Alexa nunanda bya kumeta ngalikone siba naende uneni waku nena ukwate kwanza la ilita Mutongoi. Mutongoi FM no. Yes, Mutongoi FM na Mutongoi TV. Karibu. Mutongoi FM Mutongoi TV tonde kwa ndio ndo mbonzo ni ngele. Yes. Uni mtoka mwene tingi tunanga ni hojani. Bindi tonje. Karibu sana Musioka. Andwaya nu umeona ngalikone si akwenu. Kama ndio kindu. Andwaya ma UTM mezi bikalini. Noma mimi kuzenga mwene mtoka okambani. Namba wono ukuli era batinda ameze so mungu aka kwetama mungu weka kwetama bomeka ara jamani kwa UTM. Beka mati beka zini kukenga mungu batinda amatukire makwacha kuyi ano maikaza ano madai bomeka ara jamani mungu beka zikta mai huwa chama zikta mungu bomeka ara jamani zikta ukire kama kuna maana huwa kuli ameka ara jamani na mazi ano maikaza kwetama bacha ndo mekaza kwetama bomeka ara jamani kwa UTM ndo mekaza kwetama kwa UTM na mwe maja chama kuna maana na ndo mekaza zikta mama kila mtu bado kanga jamani kwa UTM kana ngati mtu lakini ndo pia munu mekaza kwetama ndo mekaza kwetama mekaza zikta mekaza zini ndio mtu kwaja mekaza zikta wewe jamani kwa UTM wewe kana hivi kwa nini kuvuva nyambi madama kila kingi yes andazima yutie manengo ambeza mtingi mroza Uko nataka na beomba nonju leba no wandu wa omba noju ayutie Uno na njo mutambu uno na kaki uno na mikro tumbai yes uno na monjazu uno na mundu kuida kanina malonza nde nyama no kiwama denga no manenge 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 atingie ba ndazimba kwa ndo mbavu tuza mtoto kwa manenge sipindi hivi ai bibidi hivi tuna mali mane na hivi tumeyako maana indeza mazo gengi mama tika uni mali manenge bora lobu mame moto nako kama longi moka longi manenga kilimi cha kutene na kilimi cha mbogo Saka mundu kilomita 50 kilomita oba kuja kilimi cha kutene yes Kuko kuito kutumia ando nai Namba 2 vya mgendo kan kwene mundu ndo mtu amutambu akaki na mungu na penina malonga Sisa basi mondo mabiki mo mera kabu kuma kwene ndo akutima bwali kukunya kila mmoja no kutina basi ni kwa ndio matinda abantu Bakwa cyane mo no kila mmoja Wezi kilo ndo akiki dara Njo leo motinda abantu la muno mune ndo njo leo ndo bigini kutamani eba ndo bigini champi to ni ka enji Migini kuda njo ndana kuna njo na kuna to tanja ndo na jamu ndo ni kuko ndana cho Mungu timu takuwa mwene Netiye mali kanguza nizyo ena mumbunge wa syndrome ayikula ni nula wetie kiao sikumeze choka ndiye makwa chekelele osu Kile lo nije Ni ndo mzoga bora bingiringa bibi watu bani ni na rote to nja enji Namba 2 jo kala chumbe yake mwene kwake Mimi kujila ndio atakuwa mwene 2020 Ndio nuka utuko ndio nuka hapo na Niki Ndio nuka tuni kuna kindu kala cha muika muone Ndio nuka utuko na kwa kana ndo manu na kwa kana ndo mamu ndio ka muone na muri mabina Okay yes Daima kwa nuka muone na nuka nu ba kwa Ndio muika mwana wa bino bwana wa bino ya eto Abuka ba bomba ya ndo manu mo ndo kutu bani adu mwenda mana moya mbungo mane kila mtu manene Kula mundu tuta kule mende na uona la Jo kidugula na ndo ya ndo manu na mamu nyingi Jo jana Tonja ju tale no ni mundu baba mundu Namba 2 mundu ba mundu tempo pende ya jon zo ba na liketo Ndu mura du tu abu kwa mura du tu abu ngeno wa ngala ndio Alright Kwa uja abududo na hizo mwe kwanza tuni murati wa ruko ko nyama leo kunogara ndo maji kwa kwaja ogija kwa kwaja ogija ndio mwanga kwa ndio huru ni ndio ni kwa kwaja Wewe ni manifesto ya ruko ya manifesto ya ruko ya tese munotara na ndo maji
alama tu ngaje ngani kuna ndo kunde jwa mutambu ela jwa mutambu a de no ne ti jo kino apu ku ja da so kuna to jo ende kina ndo ko mo mbele ndo na ja ku tanja ndo ja ma diko all right jo ndo be ngano mamu ngi Tadu manu ba mungkin sila tu ni tu. Tapi no kita cuma elu kau tu. Kalau mereka nak rumah mungkin kita tak bisa gua. Right. Iya, kau kalau mau kau cakap rumah itu, kau tu kita juga ada mau tu mana ada ni kita mau nak. Tapi darah tu kita mau nak. Tapi kau ni mana mana kau cakap itu, kau tu orang kau tu tu kumiri tua jangan ni kalau aku kumiri ya kita ada nak kumiri. Iya kau nak ni, kau nak ni kau tahu ni. Ujian kedua itu ni jauh tiga kapal. Ini okay. Jauh ini jauh ruto. Wanda ruto luar ni kita apa jauh kita jauh ini tiga. All right, thank you. Ukuran tu ada dia jauh anak orang ni na ruto begini. Tengok bukan kan? Begini, jauh begini kuba jauh ada ujian ada begini. Ada begini nanti kan? Na jauh kita dia kau mandu. Wah. Asante. Ni sawa. Eto mchokana ndi mwene tingi na ende tulati unene anisisu sandi sana. Ziando kukuiwa akili na ndwange na ende utithia ukuiba ni kula kukuiba nwa katikati kwina mathina. Tiliulea atongo imaitembea kila pandu bonde lakini ndeto yumba theme unena kwelekela atongo ini alangi na wali bazilikale utiza ethia wiwa teiwe mwene zilikali. Na nyani ngwabeza wikuo tuka nduku vikisiando weye imbeza amaitu majika lo tuko katika temaizo ni wazilingi 500. Okay, actually andu hapa toto baene buyo kana ni development ya mwene ndi undu momekwasia mutongoi ana huyo abiko tuma ngine mtakoni zako umizi mawiyo ana kana ngumizi ndio matiko kanena nia karibu sana lakini nundu hii mbona ni kwa kuna kwai ni ngono na tikale na tikaisamia mbona ndiwo hivi ngo ya maitume ko tujanga nundu kinu ngogunda toimo mekwe kanisa maunye to bandu bamandio na kinzo true na nundu ni tani wakadiani na masaku yeah kwa mundu kwa umakizimo kaije kula masaku kana kadiyani yes agenda unito masaku na vitua na jo masaku kana kadiyani yes andwani maito na ba vitua na ba matike kalao imatika isamia kama ke uko tuwe manitia yes kama umeka kungo kuacha ukome kula juga na ileta na teiti woze ita nondo tunaitamia na jia vikandi ga modi ke tio kingi yes na ite mundu la mujona la muduku ona jamani ke ba ite no museo ona kuitwa jengwa katika musinde Jadi munenga mundu muduku nugu ajama chake ti munenga mundu muswaka tukume nacho nunga umeto kito. Very true. Hivi ga munenga mundu nungu enu likile jamani kiki na musinde. Na kiti ti muduku. Yes. Titi ya muzio nande independent ya waka ya utone ito utone utotezio na jamani kiku. Niti mo maume de kitu ande na itime pia tete kwa mundu kitimoka na kwa kimana. All right. Indeto ime kuikanija no ti umadimo na jona maendeleo. Very true. Mundu itime no na la megi lani. Uko maitwa wazi dikali ni la dikali yuga na ito tingi na keno alijo. Matu wabu. Na itime ne kwa mama yuko yanzo na ma diko yambunge ni to na ila me kwamba na mujalo kwamba ndo na yuko mbunge. Aya. Me komiti ni ja mbunge tu na me bila no ko dije nangi me dikali ni. Ila me komiti ni ja mbunge dio na me na vila. Na komiti ya mbunge baba umama ndeo na memba ambi ni ko ngiti ma tikama kimeo kiti mukuli onda kwa hiyo komiti ni na ndio hiyo komiti ni na ya kimo ga yuka wedo kwa kima ukende kama dimo na moenda na hivi na maumangane
la ningeta na dime ila ne na mama ne ku ige na kia timea na kia na ke te la ne na de to imo no me ku kitia ne janu ndo ile to ne na de to kwenda ko do de ndo niwe dan timea kila ndo na ye no timwe na no ti kila ye ndo ma jalo nda na mo yes na ndo le dinda diaga Jadi kongelo do biasa ni tambi yo kita tiani ya kana te katene. Sika mucha ko ndu mo kamu ile na iki mu iki na iki ne ko ko na mungu ga ye le ki manifesto ya ke de yon bi ya au malu gadi. Na ndo ko bitu mane ko na mo ko dimba ti je da me ti ja. Ona wa je ko no ta jangile ya ko ko ndu ko no ta jangile ya. Yes. All right, thank you so much. Naende sio wa mawe watitu asante sana. Naende watu nenga naende guidelines mbinge bono naende yulua mauneni azichi unena. Weta woneni mwathe ngamundulo woneni sometimes whether aina sindu mbade either abeki ndo no ndive. Maybe kindo nane ngwene mundu atwete na chae mobika kana maybe kindo wekite protection nikenda theni waye weka kana maundu kwenda naende kututea wia theni waizione sito na maundu azima tuende na kwenda tisisia watito ni wana listeners si ati lili lazima either we jamani fulani we musio kana we mudhugu gatengemea mundu la naende ukethi wa atona kuikunde liver usini wana naende ukanengwa kipao bele ndini naende wa udhuko mine sandi sana naende osu umeta mitambo ni naende eto wa mawe watito ende baratu naende kwenda naende tuene na timu ambandini waonedi rwa muthenani wa monde je atumia yo kuona maine na kila meunena moma twaito baye ni mabumo kana naende be na udhuko miwa mwene ndi naende matonda kwa sia wevo mutongoi Hello. Yes. Amukia. Neza bono toiwe. Sala wino amukia tena. Amukia tena nye. Ndio bila tena tena. Karibu sana. Yes. Bado kitu. No itu tunenga na no yerosa. Lakini no tati nyoga no te kwete. Ile ba tena. Yes. Pande kwa tunenga ne te ka wema. Yu na mbele kwa no na lama sa kupito. Mundu no amakuwe na kukibweziwe. Yes. Na ogito wanda wa na amaka. Just imagine, what is that? Na si mikandini. Na ban ali be ba bi. Ni mali bana yi to te ko to kamba. Yes. Iwo yumo no ndewe. Oto na ko wa mundu wa to ata. Ami mu ka mu ni na ji jo makimu. Pano tu ami we ba jo ma. Yes. Anda kimbe kimbe ka ne. To ma no ndu amu to ba. Tu ka ro ni wa kamba ma ba ma ni ki ki ta yu ndiye. Cho mo kwachi. Ni mwezi neza. Yu ambi yo kila ga ya makagwa ndire na kitu. Eta wako sasa. Ita ko sasa. Ndiye. Ni kwa kula te kitu yende nene akwa nene ngale kweli. Ndi kona kinde na tutengana. Na kuya na kama ndi nikane mtu kuya mtu to mo ya. Wa ngo tuwe kitu to kama no ukajikino kama ndio ma president Uhuru Kenyatta ni na ngo kila kunga yitanga ndo mbele sila lelu ba lelu uwa kuma kipigo tete kiwe yes bache ateli kwa oyu mama na mesi nikane ni maendeleo meba na ugo mabuta tongo ya lai ibo ndo ayo bila wenda ba no la tu kuta ba kito ngo mundu ka kola ba nguni ka ngua maendeleo ni bandala na yes wala tioni wandala na iyo to ngezi ni madadi ni leo la mukelo go ni mambo lo mako kale kano ndio kila kitu yes na jongi ni ngelo ndo ni woke wewe sawa kanu mwiti yake nyumbu ni nonye bantu neti yumba no akuna na kuna nena na yes mabwana mungangaba namkana mamenza nangilile lezi monenga nangilile mama kwete yandu makoka makamba kwete yandu liuna kwandu meomeya kungu meomeya na jana jai yembe
Uyuko nenga ando zaidi ya maana ngilile. Yes. Na Mungu wangu ni nawe otomo mnyaga woto wa kambi yo nyai. So kama molo kuni na mamola tiyo mse ukamote. Nime wewe cha kuna na jo mwana. Maune ndola utakuwa ikalili tekila na mayete la tetu kizwa neba. Atia la mapo mwi. Tima atia la mapo juto kwa. Yes. Iba ito kana to kwa to kwa nanga. Thank you sawa sawa. Ndeni wa mitambo ni Sende ya Mutongo FM gwata ndio ya Mukamba na inde ala na inde maende na kwenda neti basi stage team ndeni wa mitambo ni Masani ta. Thank you sandi sana. Nundu wa kwitha peba ndo no leje kindu kethia ni cha thina ni cha abyu na inde yu uneni ulati unene amazama kwa niona masembete kuthela mundu wetu Alex Ngila. Namba yakwa ni 0783 vandeni wa mitambo ni naende 55 ende 64 na ende yes na ende 11 mweso isunio namba yakwa ya kuna simu kisebeni niendao za simu emwe o uja kuminia just only one call na ndiki langiri unika ndaithe na ende masama itune masemba ni mathelani ona saili sia mina utilika na ende ndienda ubingi ya mundu kwenda huko na ndono ningi wabe simu yokite nikendaithe nitwa amini labu thank you asante sana na ende education maitu na sia maitu ma Mutongo TV ene ngwataniyo ya Mukamba na ende palatwa kila hivi ndani tiswani ambaye ya Mukamba kumegalia ndeni wa rada ni ambe aswani andeni ambaye ya Mukamba ende kwitha ye balapa ilite ukaleo subia kindu kila cha kusubi wanu ti usio community lengi na ende siitwana ti useless community lengi na ende siitwana nene anai community lengi na ende itasia kina no auti ndo wetha wende we musio sawa sawa une news ile kuweta ndeni wesani la ingi yukita ya mwendo wa saile kuthiu na ende tinataka kwa tabilingi wa movo kwanzia ende ya okuwe na Ivoni wa Dominic nengo sio kaingire kende twa likabo tusongeneza na mbe na ende unene ni osuti na ene pio na ende tuyozo simu na ende tuya analyze kabisa asante sana kondo wa kwitha we bamwe na ito ndeni wa mitambo ni ya Mutongo FM na TV neka kutunga moko ni make mondo wetu wa Steven Mwema ngalikoni yenge ya TV ino ni Mutongo TV.